tribal yan na putiat na nakaka tribal lo ke benaga na nang pet bong lo la sa alay na si nakaprek ko nang pet po ay ichok chiang zela ko kami kaya ison bagda yes opposition party at why not play constructive opposition nilu to opposition mati alam to ke non herla opposition ta tumi diksa nang herla nilu to 1986 pasi SCC claim opposition ada Allah ruling against law kita nang to nilu to why not play the role of a constructive opposition? Why destructive opposition? Any opposition? Dalam maksudnya kalau Kilong le betah ke MOS la pen MOU ci tong betah la support si long debt policy la support kami tu tidak pun. Kali lah itu custom kan criticize itu deh. Lapun kamat ka pale dampu di kana kahai lo profile system na bude kahai. Tala kali. Bang naga tunta state long liapan ka ekor ci tokon di. Kali makana Silong ko to kita still get Nagaland state long lo pina po ng framework agreement ng yan tama po yan yung kaduman namong same lo EPSLC tunta bang kihan si president sita 1969 na nanggan kala tun ano mas state silong pa kala first record mo kita namong Boro dunta lason lo, boro dunta lo six itu bilang sokan dia laku, state act kena report laku, kuri lo kan, nanti lain kan ke belakang ini, transfer ke lebih sampai ini, AGS, Secretary, apa yang milih nama mana yang kita Daniel Keron, akan konsulat ex chairman lo, yang sisilah publicity kepada ini uthot nam pun sen kasi tong tu bang menga wang atau bingkang kini takong tanang itu pada press atau jurnalis mana itu pada tadi itu akan welcome ini press atau sama jadi I speak a dupi kerjaan lo akan di bahasa konteks lah kita ini spesifik EPSLC itu rata lo mis propaganda kita akan diklaim di cok kita masa kita masuk ini dari apa yang menjadi itu apakah nanti itu press conference pun bilang lo setelah langsung nanti itu dokumen panel itu paklang tapi ini bangkit itu dokumen panel itu paklang itu lah PSLC mana J I kata kia pun ada PSLC bang lah Jameson C kia pun ada PSLC bang itu ngerasa kan pakai entire sistem apa lah kan kadang we public kan nampak confused misleading so dalam nama demand kali ini kan dalam kehan satu taksi ini kita itu pasti lain lo jai kata kita kan episode itu abang Karbiang lo lapen West Karbiang lo lapen di Mahasau bang mencok itu atau itu bang lagi tribal land mesti dia nih sendiri tu study dan lo, sendiri tu study apa yang kelah, cok, unconstitutional, constitutional apa yang jadi, pembinaan apa yang jadi, constitutional lo, kita aron apa yang jadi, okay, 60 paragraph 20 table 1 part 1 lo, item number 2 lo nak kita pun, kalau cuma tak kopi nombor, hello 60 lah kita, this is 60. Lalu kan 6 paragraph 20 pokoknya mau kami mana xerox copy dice just go through it nanti tu poin kan paragraph 20 table part 1 item number 2 lah mungkin kita Karbiang Long district sudah kita lalu Jai kata kita pun SLC itu pun bangke tribal land tu kira dari cok cedek tu saya lang lagi pun bangke lagi unconstitutional bangke lagi ada constitutional loh amat sih Karbiang Long district tu kita 6 paragraph 20 table part 1 loh item number 2 loh asal kita Karbiang Long district specifically top 10 Allah bakso against kan ini pun lagi unconstitutional lo. Alang lagi itu IAS officer, retired IAS officer mungkin
60 ka tek big specialist ku sipu ketek tema mate kacenama jong se ketek pulote ala dicerli nana 60 aku kacenan pulote laba jok cedek la fe unconstitutional Hong Bidhan ateng kali dia lo India constitution mate 60 ateng kali dia lo 60 te against lo India constitution against ala ke damju na so basi neli tu ko masih la daga bakke rata tunna kudu dia ko tapi alam di kanini ta public meeting alo on kali press media tu lo alam di kanini masih babangsu ajai kata ia pun ada sesiapa including jaya kata bisa sampai katu kita kecil ini memang so mana alam lige MT Karbiang Long ko bang Klandang Karbiang Long district full 6 long to daki India constitution long to daki kita papai nahi bukan dia bang lagi MT Karbiang Long lasi he have to clarify ansara lang lijipi nahi Lapen rada kana lang mak tu hamai bang Samson singing di ko amne cipat Karbiador bara song sengpun Karbiang Long district ke hala bang sohon dua bang si hard an karena dia cerita kali lah bang kapit pray nai kapit vir nai pada lagi alam ni bicok ke tak tanjang bang so bang si jadi tu ini adalah mana jadiikuan tu mana lain lo paragraph 15 non jai kai kata kan ni juga ये काउंसिल और रूल्स सलाम दे रूल्स ता नहीं सलाम को रूल्स कमांड का सलाम को ला सलाम ता ला नहीं नहीं within a period of 6 months non के काउंसिल ऑफ टर्म से हित को निकाल फोर्स कमांड तो लो इलेक्शन दे ला तुंगी को बंग के हाई कोर्ट लोग का केस भी डाल दो ना लोग दे ऑर्डर ऑफिसियल नंतर ला सोबा इलेक्शन वाला हाई कोर्ट लोग रिपर्ट दम पाए दे कुमार से के खांग लो का BJP itu sekarang cek mah, macam Anton di sekarang cek mah, Bikram Manchar sekarang cek mah, ASCC itu sekarang cek mah, Kumar sekarang cek, Kopia Polisi, APSLC itu Council re-election lah putar, High Court case piat lo, boleh cipar sudah high aja, why? Ranapan kan ini, dari tu mana nak cek cak? ACC itu man Kongres itu man BJP itu man yang tanda dekacau. Sudah konsekuan APSLC itu man yang ansar cipta है. Netum re-election patut dekhet lo putar ni no. Kali pun ada High Court netum cincang lo pusat kan. Poisa tu ende na masih High Court lo netum re-election na case bang pas sudah dekhet lo putar kan. Poisa bedet lo putar kan. Poisa bedet lo putar cokya lang program yang mau kete. Pendel में पिक के Pendel में पिकती एपीएसएल से मीटिंग नो ऑफ आन किचुई आचोय पेंदा ब्रेंडे से अंतों इनके बने लांसका विक्रम हमसे बने लांसका जय कथा बने लांसका लतुम पुट पेन नेक्टा या तो किसवान से ना पैसा लो है पुटा का है ओपोजिशन लो नेले तुम तेनेले तुम अवस्था को पिलो पिरिया एसिया मीटिंग नो नेले तुम पेंडल अदर किसो नेले तुम की बोले ऑफ आन नेले तुम पिउने APSL sa meeting pulo te BJP a meeting a panta a pendela la tuma dorsun kali mana nada poisa lo lai forle na poisa ma jangchu poisa ma santi ke chungwa poisa ma koila ki pura poisa ma mare ko nada koda ke sa poisa ke lo gari ghora ka pantlo nada poisa lo power bang lo le pila niri tum ya hulis ke power dolo hai niri tum tu thale ne niri tum power do mati Nini tu lagi gari gura pangklo mone pendel atau pisu kini, APSL si tum putar pisi layak poisa long mere. Na tum pulo kiduk kila arata poisa pensi, ni tum buat ki High Court case, kipidang di election na putar. Tanda kiduk kila apa nama nai, bang han jawab tanda tum na poisa pidung lo, hajara tum tanda tum na poisa pidung lo puke. Non yang tong yang kipian cipai, cibong duduk ke, oh buku lalu poisa thakat na. Masalah tum cibong duduk ke. Non nele tu kacanya tenge di PUL APSL tu lotari organize. Halang soal di pilihan dia ada kelangkaan. Kumalo itu dia lah.
Pinang atong nang doon nang yung journalist ko tayo. Rapat ng tanam na di fuel agency organisasi langsung lo tori bang. Aja ning video. Nanganda riya ko antala. Nang dala sa poisa ka dami. Power long na ito and corruption is iklan ng pansin. Ito is sensitive. Lain naman. Kita dengan po. Dengan drop lo pinang natin. Yes, siapan lock pasal salah turki. Hong tak BJP Kongres Konservasi. Tumi pilih guys, soal pancing lah. Mana apa sudah tu. Kita dengan drop kalau yes siapan lock, yes siapan lock, yes siapan lock pasal. Lasi alam tu matar dia depan ke 60 ka pangtang ni kan. Re-election ka kali autonomous step ka kali. Alam tu. Mana anarki ke selang karga lawan. Nasi bang hakim ni kita makam am ke lah. Criticizing political vandalism. Bang flyover wajib bukan nang nipu ko. Bang science school wajib bukan nang nipu ko. Hak opinion development claim bukan nang nipu ko. Kupilo kenali kan deh isosisme. What do they want actually? Lasi, lahai sini itu episode kan question prajukan tu. You have to clarify. Not necessarily to ASDC, Congress or BJP, but at least you clarify to your own people at PSLC because you have promised to conduct election within a period of 6 months. But where has that re-election gone? Not sedang dulu. Lapan Karbi Anglong ada district lagi. Kuna ada kosong sama kalau. 6 itu kalau masih top Anglong dari paragraf itu Karbi Anglong district. Teko pusi kelar pula. Am constitutional law. Kasi lahaya bangke map apologize to ang PSLC. Lahaya sendiri itu lakukan pinikar juga tu. Anpak yang itu na AGS tadi alam kita. Untuk pinikar itu mah. Dia nohok lebih dia cok. Kita iyak penciptaan lo pas kelang lo suku lo. Nona pike apika di pulau mana dak lang suku tu. Kalau tu komuno para apa nak song. Ndong apa sai. Non nangin di paklang lo lang suku tu. No kocok. Setelah itu pusre ke nak kocok jadi mati non. Tren paklang dia mati. Example paklang dia mati. Lang lo susah panjang opus ni. Kadang lo tu opus ni jadi lang opus atau opus tu tu. Lagi, kan dia lagi. Development ke ni, ada banyak lewan macam tu. Macam aja tahu opus, SC apa tak, MOU opus mesti lagi. Ni tu ke department home, kaya ke bang tu, paragraf 3, alam sih tu, 3 alam sih tu. Ni tu ke 19